Yes, bakunzi babohoka ukiri TV rero reka nongeye mbifurize igitondo cyiza kuguma kugubwa neza aho muherereye hose ni amakuru agezweho arebana n'umutekano politiki na diplomasi tugiye kuba tubabwira byinshi bigiye bitandukanye by'ibikomeje kugenda bibera ku butaka ko ari abantu b'agaciro gakomeye cyane badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi badukurikira bari Kenya bari Tanzania bari mu Bubiligi ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari Canada n'andi yagiye atandukanye tubaye ikaze tubikuye ku mutima tugiye kuba rero dukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye tugenda tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze kuko amakuru aba ari benshi cyane arebana n'umutekano politiki na diplomasi muri rusange ariko kandi Canada Ububiligi Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubaye ikaze ndetse n'Ubufaransa nabo ni abantu b'agaciro gakomeye cyane. Muraza kunyemera rero muri ano makuru yacu mbabwire yuko turi burebere hamwe imwe mu mirwano ikaze yongeye kubura muri iki gitondo muri Fizi hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo na AFC M23 MLDP twirwaneho turaza kubikomozaho tubive emuzi n'imuzingo tubabwire uko byifashe ariko kandi turaza kubabwira uko imyigaragambyo iteguwe ndetse nuko iteganyijwe mu bice by'umujyi wa Uvira abaturage bakaba baritsize bavuga ko imyigaragambyo yaba igiye guca ibintu bigendanye no kuba ingabo busama 23 zikuva mu mujyi wa Uvira ndetse zanamaze kuvamo mu buryo navuga ko butemewe turaza kubikomozaho tubive emozi n'imuzingo turaza kubabwira yuko kandi Perezida Tshisekedi yasobanuye impamvu ingabo za FARDC zatsinzwe na AFC M23 muri Uvira turaza kuba tubikomozaho tubiva emozi n'imuzingo ibyo byose turaza kubikomozaho ariko tunababwira yuko Baraka muri Fizi umutekano ukomeje kuzamba nyuma y'amasasu menshi cyane akomeje kugenda yiyongera mu buryo bukomeye cyane nabyo turaza kuba tuginjiramo tubabwire impamvu y'ibi byose ndetse n'ikiri gutuma amasasu menshi nyamuneka akomeje kugenda avuga hano muri Baraka ese M23 yaba yamaze gusatira ibice bimeze bite turaza kuba tubikomosaho tubiva imuzi n'imuzingwa muri ano makuru yacu turaza kubabwira ifungwa ry'umupaka wa Katumba igihombo gikomeye ku bukungu bw'u Burundi bwamaze kuba by'umwihariko bujya hasi ku buryo bukomeye cyane turaza kubikomozaho tubabwire uko byifashe ndetse n'uburyo situation ihagaze kugeza maginga ya turaza kubabwira yuko kandi Entebbe hakiriwe inama idasanzwe ku mutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Perezida Museveni arahamagarira amawu arambye yo mu karere turaza kuba tubyinjiramo tubabwira byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'uburyo situation ihagaze ku kijyanye n'iyi nama gusa imirwano mu bice bigiye bitandukanye yakaze kandi turaza kuba tuyinjiranamo 5 kuri 5 turi kumwe mu buryo navuga ko bukomeye cyane ahubwo munyemere mbabwire yuko turi kumwe na muganga gakondo umwe bakwitaho nyamuneka bakakwitaho mu gihe gito ugahita ukira mu buryo bwihuse muganga gakondo rero avura indwara z'imamarozi akavura ibitegano atanga imiti ku bashakanye akavura n'izindi ndwara nyinshi zigiye zitandukanye amibe avura n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye mu mugani rero by'umwihariko kuri nimero ya +243 886 iyo numero uyandikiye uhita witabwaho mu buryo bwihuse muri rusange sindi butinde rero emera aya makuru duhite tuyinjiranamo mu buryo navuga ko bwihuse duhere muri numero 1 ikomeye cyane by'umwihariko yatangiye era mu masaha ya mu gitondo ikaba ari imirwano navuga yuko yamaze kuba itera ubwoba abatari bake muri rusange imirwano rero yongeye gukara nyuma yuko ibintu bikomeje kuba bibi cyane guhera ku isaha y'isa 12 za mu gitondo ahitwa Bangwe agace gaherereye rero ahitwa muri Makobola burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amatukuro aturuka rero aho ibintu byabereye yaremeza ko imirwano yahuje ingabo za leta ya Kongo na FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo zihanganye n'ishyamba za M23 imirwano kandi yaje ikurikirana gato n'imirwano by'umwihariko ari imaze kugaragara mu tundi duce imirwano kandi yaje kuba ifata umurego mu masaha
ejo nimugoroba nibwo ibintu byari byatangiye by'umwihariko guhindura isura. Abaturage rero batuye muri Bongwe no mu bice bihakikije bavuga ko urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje zumvikanye cyane, bigatuma benshi rero bahungira muri utwo duce twa hafi twanabonwaga n'udutandukanye kurushaho. Kugeza ubu rero haracyari impungenge ku mutekano w'abasivile mu gihe umubare w'abahitanwe n'iyi mirwano itaramenyekana ku mugaragaro. Imirwano rero yongeye kugaragaza umutekano muke mu bice bya Makabora ukomeje kuba mubi, nubwo hakomeje no kuvugwa ibiganiro n'imbaraga za diplomasi bigamije kwagura amahoro arambye Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasesenguzi rero b'akarere bagaragaza ko gukomeza kwiyongera kw'imirwano bishobora kuza kurushaho gukomeretsa imibare myinshi y'abaturage ndetse by'umwihariko na bamwe mu baturage bakabigiramo ingaruka zikomeye. Ni mu gihe kandi hategerejwe itangazo ry'urwego rwa leta ya Kongo cyangwa impande zirwana. Abaturage rero barasaba gushyirwa ingamba zo kwirinda gutuma ibikorwa nk'ibi by'ubugizi bwa nabi by'umwihariko bibageraho muri rusange. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande polisi yayo, ariko amakuru nanone akavuga ko ngo ibi bikorwa byo kuzanamo polisi ari mu buryo bwo kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi M23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya M23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyimira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinza u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano ya Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere
kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishyira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Bigtamzi urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatirwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo bushobora